Napanagadal ni Marlene. Napanmat iti trabaho na ni Junjun. Ay, daytoyen ti gundaway. Amapanak iti ayan ni Apolonio. Nasken nakasarita. Nasken nga aglinawag kami. Anya ka dito order yung Linda. Uwan, Abay nga ka dito eh. kaya't ka akasarita. Nga ka di ba rumba nga pagsaritaan ta. Nalpasan na pinanawang kayo. Naulpit ka, Apolonio. Nagsakit ti inaramid mo. Ngam saan ko akayat amarakrak amamimpinsan ti pamilyata. Anya di kahit mo mapasama kita. Naskan ka di pa'y nga ibagagkan ka. Sinaam ko man ti babahim. Kat agsubli ka kada kami. Lading itak. Dalakalan na kita nakta. Nada pa yung trabaho ni Junjun. Nukas na nga rod. Agbiag kayo, maure awanak. Apolonio, Kan pumaminaw ka na. Saan ko akayat ngagsango kayo kinisali. Ang mga nanya di mapasamak. apay akastoy ti inaramid mo, Apolonio. Ayan dagiti karim at saklaang tay ayatam. Agbali to pa iti panawan. Sakto lakid din. Lakid din pumanaw kan, Linda. Saan ko akayat na madanon na kanisali. Kastagayan. O, di sige. Agsublikan kan ko na. Nalpas sa pimanawak. Ang kasta. Awanan ka po nang agsubliak. Kin may sasi kan de etek sali. Kasanon, na ibagak ngagsinatan. Anya. Maamiris ko abidot da ito'y Apolonio. Ganun kasla marikrik na mati marikrik na ti asawa. Puno, anasakit. Saan pang asim? Di ko may sina. Saan ko nga mo, Apolonio? Ngam kasla makikitak. Saan ana urnos ti biyag ko? Aging ga iti kadenten na ka. Saan mi akayat? Nga dada ka sa mapasama kada kayo nanang. Iso sige. Nanya ti plano yo. Paramidan nyo latan. No kayat yung agsubli ni tatang. Sige. Da kami ti agsakripisyo. Saan mi akayat ada kayong mananti mapukaw kada kami. Kinapudno na. Napanak iti ayan datatangyo. Anya? Kinasaritak. Ngam talaga adinan masinaan na jay ababae. Kasta ka di. Talaga alinaksid datayon amamimpinsan. No kasta nga rod. Ikarigatan nyo. Alipatan ni tatang. Saan ko nga amo? Ngam kasla. Mabrihat ti barukong ko. Iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Nanang. Saan ko apulos namnama? Akas ti pagmanagan ti amin. Saan ko nga mo? Noan niya ti gapuna, akas ti ay ti eneramin ti amayo. Awan matamo ka nagkurangan kan ko ana. Nanang. Dinamag ko, iti sakbay apumanaw. Noan niya ti nagkurangak. Ngamawan mat may bagana, tapno aturok no dapay gundaway. Awat matimbagana. Kasaritak ni Marlene, nanang. Nunas ka nakasarita mi ni tatang. Aramidan may para kada kayo. Anak ko, Ulitak. Saan mi akayat ada kayong matimapukaw kada kami. Patpat ganda kayo, nanang. Kahit saan nyo kuma. Apapasan ti bagiyo. Anya? Mapanta ka sarita day di alakay? Ay, mapagsasawak laan. Gapuman lang kin, nanang. Sige. Nang basan to ang matagpalan tirik na. Mapagsasawak lakit ti. Siya kung timakam mo. Ang nasyak laan, sana nanaskan. Sumangpat no kayat na.
Kasi tinakunak Marlene, gapuman lang ka nanang. Hinajak mo't maawatan ni nanang. Anya klase tirik na ti adakan ko na saan dalang arudan akayat? Idildil na pala ang tibagina. Anya lang una yun. Ay, kas lamatayan no saan nga agsubli ni tata? Nakakaasi lang arudan itin maypayan na. Ay, nalakit din. Iti sa bali abangin. Saan mo't siguro adakas? No ikan iti sa bali agundaway ni tatang. Gapuman laang ka nanang. No? Guess no do agbaliw nga agsubli kas dyan. Ngam no datayo timang pilipilit. Ay, saan siguro? Iso no saan to saya ti panakilangan ko kankwana. Sorry langan, mano. Anyat ka dayo ditoy. Apay tatang, talaga nga awanan patagmi kadta kayo. Saan na kami pa yun akayat amakita? Nalpas sa pinanawang kayo. Dakas kayo talaga. Insukat na kami ti may salanga ampang. Tangiwat mo Marlene, ado ti tao ditoy. Awan bibiyang ko! Marlene, Di naklapdan manong. Nasakit tinakab ko. Namimpinsan at tinalikodan na tayo dahil alakay. Insukat na tayo ti may salanga ampang. Junjun, ay panaw mo di kapsat mo. apay ngamin tatang. Anya ti basol mi kada kayo. Apay akastoy tinaramid yo. Datayon tikit kita, tikit tao. Awan bibiyang ko! Apay mabain kayo? Pasensya kayon, apo! Kaya't milang akasarita to'y babain nga amami akadadaksan ito'y lubong. Marlene, Ading ko, Heh, way andak lang. Tanoda ko mabain dahil to'y alak na kayan. Sana nagaramid iti kastoy. Hoy, na kayo babae, padak! Matmatan nyo dahil to'y naimbag tirupa na alakay. Dahil ti atao, ta mga niraman na kayo ababain. Junjun, pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Agasam day dyan nga inaramid, dagiti anak mo kan ka. Adadanasan ko akayat, tagsubli ka na ko ada. Nakaikadang ako na Apolonio. Anya di kahit mo asawan. Nakita ko. Ulitak tinaybagak kan ka iti na minsan. Saan ko akayat amadadaal amamimpinsan tibiyag ko. Isong agsinatan, kat agsubli kamutan iti pamilya. Saan? Ladingitag. Nasurusuro ka nga inayan. Ngamnas ka nga isakripisyok data. Nasakit man. Ikarigatak nga ibturan. Pangaasip. Panawan nakot. Napanyo? Pinasarita ni tatangyo? Wan, katday jay pinagsasawak iti imatang ti ado a tao. Adak. Kas lang amin bumtak ti barukong ko. No saan na mairwar ti sakit tinakam ko kankwana. Aniya? Imparo pa na. Pinanawan na tayo kanulang arodan. Anya pa lang ti bagak. Katala, no kayat yun at magsubli. No ayatan nyo pa lang nga idul-dul yo pa lang ti bagi. Yukan kwa na nga oray saan na kayo nakayat. Nakailat ti makaamunanang. No kayat na ti agsubli. Ngayon pa nagkitak. Saan nalata ang mapanawan da dyang ampang? Anak ko. Gapuman lang kada kayo nanang. Sige. Bayan da kayo na niya ti kayat yung aramidan. Agyaman na. Numaawatan na anak ko. Ngam, no saan to anasaya ti panakilangan ko kankwana. Pakawanin daktulangan. Basol kanya apo Diyos ti sana mamakawan. Amok dayta. Ngam napukawan na namin pinsan ti respeto kankwana. Una kung saan kan amasangpatan dito'y balay Apolonio. Ngam apay nga takapailaag. Kan, Oh, nabartik kan sapay. pangasim sali. Di nakisina kan papanawan. Kunak mat anak ay kadang ako. Kalpasan na tinalikod ak ti pamilya. Kalpasan a kinaguradak. Kalpasan ngayon sakripisyok ti pamilya kapuging ka. Kastoy tarami demon. Naamiris ko nga awan na saya abanagan ti relasyon ta. Kat saan ko akayat amamin pinsan amay kursungak iti basol. Kan ulay
Ay, sika. Agsubli ka kadakwada. Kat agkidgaw ka iti pamakawat. Panagkunam ka di ba'y kat mapakawandak. Ipakita mo ti panagbalbali mo ah. At ti panagbabawik ti naaramitam abasol. Sali, ay ating ka. Nasursuro kamat nga inayat, Apolon. Ngam nalpasan ti pangnadan ko. Saanan nga agbaliw kay. Daytoyen ti maudi a panagkita ta. Apay, adda ka din nang isukat am kanyak. Adda ka din nakita makasukat ko. No anyaman ti mapasamak kanya, kalpasan ti panagsinta. Anyaman ti kayat ko a mapasan iti biyak ko. Awanan bibiyag mo. Yapay ti sir-serbi ti biyag kanya kita. Naulpit na yasali. Kalpasan at inalikod ang ti pamilya gabukang kwa na. Kasto'y teramidin na kanyak. Sa dino ko mati papanakita. Nasayasayat pa'y siguro amataya kon. Agpatalaklangan. Day ta tinaamwak kan ang kalyo astor anak. Nalabit. Anak konsensya nanang. No pinapanaw no insina day di a babae. Sanino nga rodan ti ayan ni tatang. Saan ko nga mo? No kasta, dakkel ti posibilidad na. Nga agsubli kada tayo. No bilang taagsubli. Kaya't yung kadipay, anak ko. Amoyo no kasanot gurak mat iti naramid na nanang. Ngam gapuman lang kada kayo. Sige, no lakit di ta kayat na pay, ti agsubli, ta sigun kwa na. Nalpas a pinanawan na tayo. Saanan nga agsubli, kandinan mapanawan day di a babae. Wen, adakin ko anan nagsubli no saan. Yung tilaan kayat ko amuamuan, kat no awatan niyo pa'y. Kasi tinakunak nanang. Awatag, gapuman lang kada kayo. Tanapatag kayo mat kada kami kan ading ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bayan talatan ni nanang ading. Napatag kada tati nata. Pabusuyan talatan, kayat na. Sige ah. Ngam ti parikot ita. Kayat na nga tapay ti agsubli. Kat nagbatad ti imbaga na kadata. Dinton pulos agsubli. Isumat. Ngam, agbayag na nga ta iti day a babae. Ang pangkit di aday siya babae. Ngam, gusto ti kinunan manong. Nukas di lang ti aramid day jay alakay. Nawan mo trabaho na. Sa mabisyo. Ay, awan lang tamo ko. Ala, prayin talatan dagiti sumaruno ang mapasamak. Anya pa'y kuma. Kat, mustamat tan ti panagadal mo. Kasi ni Apo Diyos manong. Nakarama na kitilistahan na agtor po si tanga school year. Oh, nasayahat nga rod no kasta. Kat saan ka ngagdanan manong? At danton makatulong kan ka. Kan saan tan tumutun a paglakwan ni nanang enjay tsindaan. Oo na. Masapol na mapadasan na matiagbiag ananam ay. Taam mo, nukasanot tumikat na nang isaksakan. Iti pagbiag tayo. Nakasjay mo't nga rutinar aramid ti asawa na. Talaga nalaos ti guram kan tatang. Talaga? Asino ko mga menti maragsakan iti kasjay nga aramid ti ama. Ay na, Manong Jun, pakaunan nakla ko man ni Apo Diyos. Ngam saan to siguro ang mapunas ti gurak kan ni tatang. Kulak mo saan kan ang makapadulot iti nasayaan. Nagbali na kamaag, saan ko nga inaramid ti bala kadyo anti. Naladawan idi maamiris ko, asaan ang husto ti panakrelasyon, kan panakidin na kanla kay Apolonio. Lasaya at ngarod no nakapanunod ka. Pinagturay ko tiriknat. Tidiktar ti pusok,
kat saan ko nga inusar ti panunot ko. Kinapundo na, nakaluksawak edi maabwak nakidad nakakankwana. Kan pimano kayo ay. Nagbalinak nga rod amaag, anti. Saan pa imot nga taan nala daw ti panangator ko iti bidot ko. Wala. Kat husto launa iti inaramid mo apan nakisiin akan ko, ana. Hayop kayo! Sino ti makiturat? Tagpipinatas tayo ba? Salbag kayo. Oh, Diyos ko. Napulo nyo. Nabartak man na nanti. Di kayo lang kaya Anya da itangar aramidan da. Takrut kayo magsayap. Ibis nga agsubli iti pamilya na. Takrut kayo magsayap. Mangriribok man na nanti. Mabit lang ta. Yawag ko iti pulis. Kadino ti papanan nyo, nanang? Kwa anak, anda na ibaga kanyak ni Astor. Anya dita? Tiniliw ka no dagiti pulis di tatagyaw. Ha? Kat, anya ti aramidin nyo? Apa yung nagrobot kayo? Kwa, naibaga pa ni Astor akanain ka no amabartet kan agwarang-warang hindi ni tatangyo ti kalsada. Anya? Latingitak. Nga mapanak niya istasyon ti pulisya. Sige, nanang. Kakaiso na nga awan sa rak ko. Kadwaan kayo. Linda. Anya da ito yun na mapaspasamak kan kaapulon yaw. Kunak no nasaya at tinagpanagam iti din na jay babaem. Nabayagan na nagsina kami. Di balang kanti sa babae. Apulon yaw. Sungawanan si sirbitibiyag ko. Kayat ko pa yung timatay. Anya. Nagdakkel ti basol ko kada kayo. Nangrunakin ka. Dakkel ngam ti bagik ti babawik. Ngam amok adidak pulos mapakawan. Uray, tanagong umaka nagragragsak. Ngam. Ala. Sa pemot analadaw ti amit tap nagbalbaliw ka. Kayat mo asawan. Mapakawan na kitilaksid ti kinadakas kong asawa kan ama. Kadadagsa na da basol tinaramid mo. Aring na pinataynak. Ngam. Ala. Jakmut kami kayat amarakrak amamimpinsan ti pamilyata. Iso nga uray na sakit. Iturod kon. Takas ta ti kayat ko saan amarakrak ti pamilyata. Nagimbag kalaunay. Ngam nagbalinak amaag. Nagbalinak kadakas. Pasurot ti sairo. Saan ko nakita na ita kinasayahat mo? Nasaya at akiti pa nagkita nagiti anak mo. Kasta mo ti pa nagkita mo. Ngamit ti unag ko. Nadagsan una iti barukong ko magaramit iti na ito. Aba, Para laang iti pamilya jak kayat na marakrak. Kat may karimaron nga agbaliw ka. uwan. Ag-awit tayo. Amok, ada sakit tinakam dagiti anak mo. Tumok no sa di langit tigura daken ka, nang runak ni Marlene. Amom dayta. Aba, Yung sada bali. Arami idam ti abi, nakabaalang magkidaw iti pamakawan na. Taggadam dayta. uwan. Agkidawak iti pamakawan kadakwata. Taklo nakmat anagbasulak. Nalipakan ka din din sa usawang may dinapan kami di karinderya. Imbaga masaan na kami na ano? Pakawalan na kumahanak ko. Pakawanan. Pudno anak daklaan. Ngamyakan na mo. Tano ita, gura pa lang tagar-ari ti kaunggang. Marlene anak. Pudno. Basol ti saan ang mamakawan. Di makala ka na sursurok na kita. No bilang mapakawan ka ito. Iti kadadaksan ni narami Diyo. Nga po Diyos langan ti makaibaga. Marlene. Ta sana pulos mapuna si ti panunod ko ti narami Diyo. Tinakita ka akinaulpit Diyo kininanang.
Kasta unay tirigrigat na. Kabilan niya pa idi. Kat ti kasakitan. Iso ti pa nang isukatyo kada kami iti may salang nga ampang. Aklo niya kabasol ko. Ay, so adidak mapabasol. No sana nasaya at ti panakilangan ko kada kayo. Mawatag. Kitawatek amin dagit at nagbasol aklakit nga ron. Naghasat kayo launay. Ta itilaksit ti kadadaksan ngayon paayo kininanang mi. Ay, ayatin na kayo launay, unay. Wen tatang. Ay, ayatin na kayo launay. Iso makunak. Abnormal san ni nanang. Ano sam? No kasanot pa na kilangan dagiti anak mo ken ka nang runak ni Marlene. Uwan, anusak. At ipakitak ti panagbalbali ko. Nasaya at launay. Tamas daawak nga minuk apay ngay naramid mo ti kasyay. Anya launay, tinagkurang ako no nakapasulak ken ka. Tapi nasakit anak iti arig nakatayak. Kat no kaano pa edadakulan dagiti anak mo. Isupay ti panagaramid mo. Aklunag. Nayaw-awa na kiti dana. Kitagya mo nagtainik ka nagpahiti kong daway. Uray ibagadan ama agak. Akas lasiksikalangan ti lalaki. Itorturin ko. Ipatay ko ka ba na ito'y? Ngam kapulaan iti ibagbagak asaan amarakrak a pamilya. Adtuyak pailaan. Ikakagumahak. Ngay laksid iti panunod ko ti kinarangkas mo kanyak. Akampay di napatag ka pailaan kanyak nga may tununod ko. Hindi yun lang mo. Agyamanak. Ala, no kaya't mong agsubli ti respeto kan ka dagiti anak mo. Ipakita ang agbabawi ka. Iparikdam na ita kadakwada. Uwan. Ken kang runahan ti amin. Agkidawag iti pamakawan ti Diyos. Dahita ti kang runaan nga aramidam. Kasta ti rumbang Apolonyo. Dan napinta sa trabaho, Sali. Aklunan na kuman. Ipakitak ka amay kariak iti ayat mo. Oh, talaga? Astor, ay ayatan naklata nga uri agdan na palabas ko. Among matan tinagbalik na relasyon mi kan lakay Apolonyo. No ididamo kat na kunakasaan ka na pagan anupay. Ta simurot ka iti dayjay nga Apolonyo. Amay saka amaag. Nagarilat tatiriknakan ka. Tay di nagsubli kayo. Kan naamwak ang nagsina kayo. Nakariknaak itirago. Talaga lang? Uwan, Sali. Iso nga, idi ada na ijaya kanyak at trabaho akas family driver da mayor. Naragsakan kat inawat ko adagos. Astor, sigurado ka amaklon na iti laksid iti panagbalin ko amaang? Uwan, ay ayaton ka, Sali. Kat aklunan na kuman. Sige. Sa bagay, tiningitin ko matirik na iti nagdaton ka man ng kanyak. Alanganin na iti damo, taamok ti kinataon. Nabisyo kan awan trabahon. Karig, san kantong agbabawi ang mga yat kanyak, Sali? Tamariknak, siksikalaang dito'y pusok. Anyan? Uwan, promise, cross my heart. Ikarik asikakat si kantula ang tiinak ayatan. Atong paltanam. Apo, alawanan. Mamahati akon. Katsapay na kumatagilak to pagligdaangan. Ikarik dayta, my loves. Akat, saan to kumaamit sa tisaan ta apag kinaawatan pinapalabas ko, Astor? Saan? Tati puso nga agayat. Di nan kita ang tinapalabas. Anya ti impadamag kag ka ni Astor. Nagsubli ka nun na Apolonyo ti pamilya na. Kasta ka di. Nasayaat mo nun nornos damat lang ti pamilya na. Rumbang laang Maragsakan akmat kit iti dayta, anti. Oo, kit kasado nga rod.
Bili makbot iji abaak abaro. Saan ngagpatinggang agrayo kad ka? Ungan nga rod, auntie. Impadamag na nga, ada ka nun napintas at trabaho, ta family driver ka nun da mayor. Oh, nagsaya atin. Saan ka pa yung nagbarbartag? Ipakita na kano kanyak ama ikarimat. Wow ha! Nakasagana ka no amang ikalay sa kanya? Wow! Nguray daad-daan kayo, hindi na palabas kan lakay Apolonio? Uwan ka no, auntie. Nung pa'y nasakit tinakam na idi, simuro takot, di na pagan ano. Iso kanot imbagbagan iti bagena, ngam idi nagsina kami kan Apolonio. Nagsublit-tirik na, kat lidipat na kanon tinapalabas, kan aklo na nalatati kinaasi-asino. Oh, napudnubat nga rod, gagayat. Iso nakaigkad na nga kon, auntie. Ta saan ko matakayat ng agbakbak na taklatan ang kastuiti ka sa saad ko? Huwag kablaawan kan, itapay laang. Agyam, anak, auntie. Naimbak kayo launay. Uwan saan ka asab-sabali kanyak? Agyam, anak, auntie. Katkas itinakunak. Makisugala kon ka ni Astor. Sapay la kumata sa anak ang nagbidot iti pangadeng ko. Kumusta ang tinig ng Linda, bakit? Nasaya atin. Kunakla ng mataya kon. Dakkel ti kasi ti Apo. Awan kaya magtumar ka ni ti agas mo. Nagatang konten resita ti doktor mo. Sige. Marang no palubusan dakton arumwar. Masaelak iti angot ti agas ditoy. San ka kumangagganat? Masapol anan-anay ti panagimbag mo. Wala. Imbang man tamaanong sandak ka bambantayan. Wen, tauray babaan lang iti daytoy ket masulnitak dagiti ado ang nagkuranga ken basol ko kingka. Awang gaya madaginatang ko aprutas. Isot ka na no daras ngagsubli ti pigsam. Nagsarsarita kayo pa'y lang agina. Titaak lang, Dora. Sige Sige. Nanang, kumusta kayo? Kaasi ti Apo. Nasaya atin tiriknak. Iso Anak, saan ka di pa yan apunas ti uram iti amayo? Ambo, nuapay arimwar ti amam. Mabain kan ka. Kanayon na damagan kanyak. No talaga asaan yun ang mapakawan. Uray isulak ka no kuman ti balunon na inton matay. Anya? Saan na basta matay dayjay, nanang? Napaot ti biyag na. Anak, amumot, adun nga daw tinaglabas manipod nagsugdi kada tayo. Ket nakitak. Ipagpakita na ba't ti panagbabawi na. Trabahoon kat di nan sinugyan ti bisyo na. Saan nyo kadi pa ya mapakawan? Diyak ka mo, nanang. Ala, saan kayo adiktaran? Tadabo ko di arik na kan panunot. Ngam kuma, ikanyo iti may sagundaway. Marikriknak mo ti panakasidsidir ti konsensya na. Makitkitak numaminsana saan na matagtagari. Katamok, gapuday jay iti nalaos apa nagbabawi na. Iti panaglabas ti aldaw. Ket nakitak ti panagbalbaliw ni tatang. Ininot ang nagsublitirik na kenkwa na ading ko. Manong? Gapuman lang kan nanang. Pakawanan ta ni tatang. Nakitak matkid di ti panagbalbaliw na. Kan nagsublim ti sigo da makitkitak idi pa nagtunguna ka ni nanang.
Ore siyak. Nakitak mo't daytan. Kasi tikin alam. Saan adakas na ikan iti gundaway? Wan. Saan adakas? Ti mamakawan. At iti sweldo, Klinda, bakit? Awan surok, awan kurang na. Anya. Nga mabalin ka di, ti agkid daw. Anya dayta. Mapantayo amin makimisa. Kalpasan na, mangantayo iti ruwar kadag iti anak ta. Sige, ibaga kada ko ada. No kayat da. Kas pangrambak ta iti may 25 atawan ti panagkasarta. Ah, Nalipatam ka di nga ita ti aldaw ti kasarta idi. ay. Ladingitak. Talinipat ko dayta iti. Gabno malagit mo. Sige. Kasanumat gabin. Diyak malipatan a pinanawan na kami. Isang agsubli-subli na iti panunot ko. Gabala. Sapay ko pa. Tamapunas tumutlaang dayta iti panunot ko. Ni Apo Diyos ti baka amon, Apolonyo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen pay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Natayan dagiti nakalugan kakadwa. Pumanaw tayo dito yan. Sabay nga dadum tanga polis. Patak tigaraw. Lumugan kayo at lagos ka dagiti lugan nyo. Yawag kumatan tayo kini Boss Magno. Hello, Max. Boss, talpasan. Awanan problema nyo. Sigurado ka? When, boss? Awan lakit di tinakalasat katakwada. Good. Agraman convoy da. Rinatrat mi amin ida. Ngam kasanwa masiguradom. Hinasid kanyo ida kat sinigurado yon at tayo ni Mayor Mondragon. Saan mi nga inasitgan, boss? Angam awan lakit di tinakalasat katakwada. May saka mo da tonto, Max. Boss! Saan yung matgay masinigurado anatay? Di yung matgay minasidgan kan pinanak. Saan kayo amadanagan, boss? Dinto pa nakabalas na kiti bodyguard na. Oh, agalwad ka, Max. Oras asibibiyag ni Mondragon. Si Kati Kalik asibibiyag. Oh, sumangka utro a Max. Gamsapay lako ba? Tanatayan ti awanan bain amon dragon. Isut siit itidalan ko. Asido ka tada ito eh. Hello. Ah, wood sir, ni Doña Caridad da ito eh. Anya, ay saan? Wood. Wood sir, Wood. Ay, Marlon. Marlon iho. Umay ka. Mapantay di ospital. Dagiti pasurot ti demonyo. Agbayad ti adda iti likodan tinapasamak kan papa. Awanan ti sabali iho.
Dayjay lakit di amagno. Mama, May sa tirason, wano ka po na. Politika. Makipagrig na ang iti na pasama, Marlon. naulpit da Stella. Patsak, nagbayad tumatla ang dagiti nag-aramid iti daytoy. Pudno dayta. Singiran mo't lang idati Diyos. Anya di ko na dagiti investigador. Awan pa eh. Ngam, nabilag ti armas dagiti nang sanab kada papa. Kasta ka di. Agsumbangir nga igid ti kalsada ti nang pwestuan da kano. Dagiti nang sanab kada papa. Talaga arantada ti mang patay ka ni Mayor. May sa ti amumi ang motibo. Politika, Pada kadipay sa bali. kat ni Daddy tinapig sa akalaban ni Mayor. Nasken kadipay asong batak dayta, Stella. Marlon, Saan kang agdanag? Saan kami nga agibalas? Ken awan saksi iti napasamag. Ngam no saan man apanawan ti mangibutaktak. Paspasamak to, Stella. Sa di numanan tinagkapwam, Stella. napanak nakipagrik na kada Marlon, iti pa nakapapatay ni Mayor, Daddy. Saan ka di ngay bagakinggan? Saan ka makisinagad iti dayjay a pamilya? Sorry, Daddy. Iti daytoy aguntaway. Supringan kayo. Anya? Talaga ka ding agpakadakas kayo. Tamay turadyo pa yan, ti pumatay. Anya ka diti sasawa, Miss Stella, iya? Saan ka kriminal? Amok. Saan ada kayo mismo ti agar-arami? Ngamda kayo ti mangbilbilin kadagiti tao yun. Anya ka diti asasawam? Awan ambok, iti bagbagam. Ako saranak ang may sa kriminal nga amam? Saan ko akayat mapukaw kayo iti dandag, Daddy? Anya ti sasawam? Nariknak ti saan. Kanladingit iti kaunggan da Marlon kan mamana. Kat saan ko akayat? Alak amag tumat data. Anya? No saan man mapasamak ti kasday kada kayo. Sigurado mabalot kayo. Anya ti sasawam mo, Miss Stella? Daddy, no saan kayo man amadusa dito'y rabaw ti daga. Kan maitarayan wenno makaluban nyo ti basol nyo. No maitarayan nyo man ti basol nyo. Di yung maitarayan ti panong sa ti Diyos. Sumardenggan! San ko na magustuhan dagiti ibagbagam? Anya ka di dagitang ibagbagam kanyak nga amam? Saanen anas kan nga ibagag, Daddy? Amok nga amuyo ti basol nyo. Kasta tinaybaga na kanyak, Max. Boss Magno, talaga da kayo ti atatanda. Awanan sa bali. Nagruna kat masungad ang ti eleksyon. Rayan niya ti bagbagada taawan, ebidensya da asyak yan day tilikodan ti amin. Yan boss, nangrugin ti panang tira da kada kayo iti radyo. Mapadag tumat iti radio station. Ibagak at ti pamabasol dawin do atap na kanya. Kat politika laeng. Kaya dadadaalan. Tinagan ko, dagiti kalaban ko. Boss, Kat nalabi. In sakripisyo dati Mayor, tapno madadailak. nasayat lang no kasta, Mayor. Kasano no aramatan da nga isyo ti pan nakapapatay ni Mayor. Tapno maabak kayo latta. Aramatik mati kwartak, Max. Ato pa'y lang di mamusmusan? Dagkan ti maaramidan ti kwarta. Ada singasing dagiti kakadwa ni papa iti partido, mama. Anya day taiho? Ipagnatayo kano iti sangot ti mansyon ni Don Magno, tilungon ni papa inton may tabon. Kat kundi na rin tayo ni Don Magno.
Saan na nanaskan? Mama, Mamatiak pa lang iti karma. Nakamamas to ti pagbanagan na. Agsaga nakakit di iho. Nakasarita ko ti presidente ti partido tayo. No saan asika? Siyak. Ti mangsukat ka ni papam. mama, Isang magpanunod ka. Ano yung bag? No siyak, wano sika. anya. Ngam na panunod ko, nasaysayat no siyak, iho. Namimbag na kanyak. Tano adada ka sa mapasamak. Sa nabali na bakit akon. Mama, anya day tang ibagbagayo. Amok, asaan asumardeng ni Don Magno. Aging kahit isang na amaalaman tituray, dito'y ili tayo asan Marcelino. Mama, Kat saan na kababuteng, alumaban ken kuana. Pabigat kaya man titabon ni Papa Marlon, honey. Wen, eleksyonan inton sumaro na Lunes. Kat naikaddan mi amay tabunan sakbay ti eleksyon. Kat ni mamang kayam, ti sumukat kan ko, na. Wen, naiwaragawag matan, ani mama ti substitute ni Papa. Oray asino kada kayo kan mamam, timang sukat kan Papam. Sigurado ang mga ba kayo. Taad-ada apimigsa kayo, kapo itinapasamak kan Papam. Sapay la ko ma. Suportaran kayo, Marlon. Anya? Kasanon ni Papam? Saan ka mabutang amang kontrakan ko, na? Ang mga makapungtot kun ka. Katanya pa taramidan na. Saan ka hagdanak? Nakasagana amang ilaban, iti ayan-ayat ta. Estela, Anyaman ti mapasamak. Nakasagana. Ikarit, mama. Da kayo ti suportarak. Anya, uray saan ni Stella, iha. Kagurat at kaliman. Gaputan ni daddy ti atapon nyo, nga da iti likudan ti napasamak kan mayor. Saan? Saan ka to kagura? Nagruna katagayan ayat kayo kanya Marlon. Apay nga ron, mama. Imbilang ka nagkasanak ko, gapo kanya Marlon. Saan ko kaya ti kasta nga ramidem? Saan ko akaya ta may ramraman ka? Tuso ti amam. Kat amagan no niya ti ramida dakat ka. No siyak ti suportarap. Mama, Makatulong ka, babaan ti sa bali ang wagas, iha. Ngam na sumurot ka iti kampanya, saan iha? okay, mama. Raumat ti pangagtang nyo. Ania ti madama kita, Max. Mayor, gumayom ngam dagiti tao nga ikan mi iti polyetos. No kasta, kasto iti aramidan niya. Kanya Mayor, Ipitan niyo iti kwarta ti pulitos, ayawat niya. sige Mayor. Ha? Imposible nga ngayam-ngam dapay. Ma'am, adda ni schedule ti panagsarita yo iti radio. Good, Minda. Good work. Bale, 1 hour ti inala tayo. Once a day, kan 5 days, dahil sakbay iti election day. Sige. Kat nagiti meeting tayo. Adda ka di pa'y mano barangay, apapalan tayo. Bale, sa nga pulo laangan kan ti maudi, kat ti meeting di avance, ma'am. Okay. Adda amin ang schedule kan venue. Nasayat no kasta. Ginapuno na, kaitabtawan pa lang ni sir mo. Kat sana kumapayla kumuyog iti meeting, ngam kasapulan hunay. Masapol ang may pakaamo kadag iti kakailyan, ti kinapudno. Oh, grabe ti inarabid na ka ni sir. Ngam saan nga mo dagiti kalaban no anya ti impak kadakwana dayta. Adada nakagura ida dagiti tao. Ngon, ma'am. No pa ibagbaga ti bahira partido, in sakripisyo mi kano ni Mayor. Tapno maalam iti simpatya dagiti umili. Taam mo mi kano, ama abakan ni Mayor. Gapo iti anomalya.
Awan mat man. Italaang mat nga adarumwar akasta. Nasa umon. Talaga kriminal na dyan Don Magno. Narigat niya gito do. Kuwanan ti sa balya makay turod ang mga ramit itikas jay kinisermo. No saan nga isuda. Nguwan, ma'am. Pudno na unay dayta. Nabayag ako na secretary to the mayor. Pulos nga awan na kariri ni mayor. Madam nga nagsasawa iti radyo ti asawa na di mayor. Nan, digag man. Pagyaman ang unay, iti suportayo kakailyan. Do kasado kuma ti panagayat yo iti day ni Mayor. Nga awanan asi a pinatay. Nagititiam mo pa yung kriminal. Tapno awanan na pigsa a kalaban na. Boss, Kat maagaw naman ang tituray. tinira na kayo, boss. Kas na ko ba? Ti suportayo ba't kanya? Yawanan bain na karidad tanaturad man. Awan sa bali, ngayon kam kalkali ka kumanita. No saan ati hustisya para kini Mayor. Naska na madosa nagatipasurot ti sa iro. Ang nagaramit kan kuana iti kasjay. Natured, boss. Tinikudan din na pasamak. Well, Saan nga na ron. ni Mayor? No di ka karaman, nagti kakadwana, anay ramraman, iti pan nakasanam. Magi tayo, boss. Paga. Gamdakal ti panagtalikoy ti Diyos kakailyan. Amadusa matlaag dagiti awan ng puso. May tapok dantoy di empire. Ah, hindi pa yun, Max. Juan, boss. Oh, Ah, Talaga siyak tinakdakamatan ni karidad. sino nga tama tayo ito eh? Hello. Kaslo sigurado ka no sino ti pimatay ti mayor nga asawa mong karidad. Don Magno. Siya nga rod. Kat mawadak no sino ti dakdakamatem. Adda ka di dinakamat ko anagan? Awan nga agpaiso. Ngam naglawag asyak. Tasyak lang tinapig sa kalaban ti asawam. No awan aramid mo, saan arumba nga masakitan ka, Don Magno? Natadam ti panagtiltilam karidad. Ngamure niya ti bagbagam. Sanda kang ibutos. Sa palikay ti asawam. Para makita, Don Magno. Tiyang mong siguro, kat makatulog kan ka, tinaramid yo. Ngam saan? Taadadasaan da ka nakayat nga ibutos na gitikayan tayo, gapo tabay saka ama mga tatay tao. Tiyaw na nagpain. Talaga pasurot ti sa iro. Wadda pa'y nagana sa agsarita iti kasyay. Maaglangan ti mga ibutos kan kuana. kanya ti plano niyo, boss. Masapol nga aramidin tayo kami na pamuspuson. Baka kayo ti makamo, boss. Kitaan nyo no kasano ang may saruno ni karidad di ti asawa na. Anya? Masapol ang matay sakbay ti eleksyon. Anya, boss. Ulitak, isaruno yo iti asawa na. Tawuray no isulti mga ngabak no na tayo magtanawanan si Bina. Boss, Sa nabali, tanapig sa ti kalyadok a parabi si Mayor. No isungton ti Mayor. Nawayag to kadagiti negosyo tayo, Max. ngam namatay ni Doña Caridad. Saan nga taati anak nanto ti mangsukat wenno ang tugaw a mayor? Mama, saan kayo na sumurot kadagit ang maudi ang meeting? Nang runa iti meeting di abanse. Anya? Saan tayo lang nga mo? Noanya man ti pampanunutan dahil adon magno kada kayo. Sana ka mabutang iho. Saan, mama? Saan ko akayat ang mapukaw kayo matakaskan papa? Pangasiyo. Oh, sige. Kita karon na sino ti mabaling sarita in behalf kanyak. Wan, mama. Kahit mabalin mo ta siya kon. Sigurado adida nam namain. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Saan nga ta nga apektado ti relasyon nyo kin Marlon? Tinapasamak kin Mayor? Nga amana, Estela? Saan, friend? No kagpura naman ni Daddy, tayo sa tatabon na. Saan dakmat nga ramraman? Okay. Awan ka dakwa da dayta. Nung kasano ni Daddy? Nang runa no, maabak manan iti dayto yung eleksyon. Uray anya ti aramida ni Daddy. Di na kong mapawila. Stella. Ay ayatek ni Marlon. No lapdan ni Daddy. Aramida ti amin apamuspusan. No naskan nga ibagak ti dayaw ko. Aramida ka. Makitarayak kan kwa na. Anya? Uwan rasyan. Dakilang gulo dayta. Ulitag. Aramidag amin apamuspusan. Adi kam agsina kan Marlon. Kat no di naklatam awatan ni Daddy. Agpakamatayak laengan. Diyos ko. Anya dayta may bagbagam, Stella. Sa dinutayan ni Max, Diego. Saan na kaya si Mangbat, boss? Saan ka di? Abinaon nyo ita. Amapan ni Barangay Kasabahan. Hun gayam. Pinasukon ko ti Kapitan Dayjay. Tadamag ko at di na kayat asuportaran. Talaga napigsalat ta ti Pamilya Mondragon. Nang rona itinatay ni Mayor. Awan bibiyang ko, Diego. Boss. Pagtignayag di kwartak. Ano ti marigrigat na kailian tayo? Kat pagchet nga awatan dati mayawat ka na kwada kwarta. Boss. Awatan dang. Kasanon. Saan ta kailat na nga ipotos? Aniya. Anya tinagsaritaan nyo iti campaign manager yo, mama? Sikatiak sa iho. Ngab ko nada. Agosar ka kano iti bulletproof. Anya? Naskan ka di pa'y? Sandak mat nga ta pagaramidan iti dakas. Tasan mat asyak ti kandidato. Uray pa'y. Oh, sige, mama. Anya nga min dito ataray ti politika iti ili tayo. Naggulo. Apay anas ka napatayan dati kalaban da. Tapno mga abak dalaang. Dayjay matla nga dun magno ti kasya. Dayawon da kumatikayat dagiti umili. Kuma. Nagrukit a talaga. Isong awan apulos planok asumrek iti politika. Kasbot na kanyak. Gam saan ko amalapdan ni papam. Gabita takas jay ti napasamakan ko na. Saan ako na mabutag? Mama, Kaya't ko nga ituloy dagiti na irugi ni papam. Kang ronan ti amin, kaya't ko nga ipakita iti dayadon magno, adin tumaring bawan ti dakas, ti kinaimbag. Anya? Saan nga umatendar ni mamam iti meeting de Avance? wen, sa bali ti sumarita para kang kuana. Mabalin matkit di. Saan ko akahit ama po kamot ni mama? Saan ko nga mo? Nupod no ani papati ada iti likudan ti panakatambang ni papa. Makaamilis ko mamat. Stella, dakkel ti tarigagay na ama kasubli kas mayor. Ako ma. Ayat kan kapya ti agari. Saan kit di agura? Idi pa'y laang. Ti pamilyayo kon pamilyami, ti agbalubal iti politika. Kasano arumang ay ti lugar tayo? No kasta ti panagturay dagiti nakatugaw. Awan mat makuna, iti panagtagam ni papan. Wen, ngamday ta ti kagura dagiti addaan dakes agagam. Sorry, honey. Nupay narigat yag ito do. Ngam ni Don Magno ti kang runaan ama atap, iti napasamak apan nakatambang ti konboy day di papa. Amok nga isu talaga ti maatap. Taawan mat na ipadpadamak, akabusor ni papam.
Aduda, ngam apay ngayon ranada pa iti eleksyon. Ti amok akagura dagiti bagbagak adakas ti panggapda. Nang runa dagiti sindikato. Dagiti nagduduma a kinadakas dito'y lugar tayo. Boss, nagkrema lang dahil kapitan kita kayo. Oh. Awan sa bali a pagpilyan na, Diego. No saan ko manlukot. Paitapwak ko ititaaw as ibibiyag no agad-gad. Hangam dagiti daduma barangay chairman. Wano kapitan boss. Kasano? At dadagiti nalima damang suportar kaniyak. Ngem ti ammo dagiti kalaban ko nang runa kini karidad. Isuda ti paboranda. Manmat kita ya boss. Hanya pala sa bulan na. Nagdakan din ti jo kwarta katakwada. Iso at ibang namnaman ni karidad. Tadi nagtuabakan. Kasano nga yung boss? Matuloy ti plano? Juan, nabilin ko na sayat ni Max. Paltugan nyo ni Caridad into nagsarita iti meeting di avanse. Kaya't mo asawan? Sikat yung mangisuno kan mamam, honey. Wan hani, dahil tati nagsasaritaan da kadagiti leader da. Kasta ka di. Agtali na adlaang ni mama iti balay. Aganad ka kuma. Amang ada masurong di kalaban niyo. Saan kang agdanag? Nakid daw ti kada dagiti pan nakabagi ti lintag. Kada pa ipatulod ti provincial command. Nasaya at no kasta. Nagbaling ng hotspot to'y lugar tayo. Kapu iti napasamak ken mayor. Wan nga rod. Patyan launay dagiti pulis. Nga election related tinapasamak ken papa. Iso da ito yan dururayag nga awag. Hello, Diego. Anyan madamag. Boss! Disgrasya! Abay, Sana ni Doña Caridad tinagsarita. Yung kite. Ni Marlon nga anak na. anak ti demonyo. Isong ti paltukan nyo. Boss! Rabinan nyo din bagak. Ibaga matagos ka ni Max. Oo, boss. Sige. Basta pa nga ron. Bye! Uray day di Marlon. Ha! Makita na. Nabuwagan na kiti tao. Inakop damat ti anak ni Doña Caridad. Iti pan nakatumbana. Nasiputan dati ng paltugan ko ana. Akadwami mat nga isot kinamat dagiti pulis. Oh, ti sekretary hati umawag. Hello, Minda. Anya, pinaltugan da ni Marlon. Tukitihonan pa in. Oh, talaga saan da kami asar-sardengan. Oh, sige, nasayaat nga ron no kasta. Oh, naibagta saan nati ulo nati pinontiriada. Sige, sige. Bye. Akaluwat tayo di atong magno. Mapanak nagkaklal nga iso ti aday tilikodan ti amin na mapaspasak mak. Palusot ko iti pagpalutan. Mauray pa'y adot kwartan. Maginibos kami iti sanikwa. Mistila ti mawawag ka niya. Hello, iha. Sa dino tayan mo? Talagang agpakantakas kayo. Ha? No natahin ni Marlon, mapukawan kayo mat iti anak. Anya man na di sasawam. Amok ani Doña Caridad ti Ponteriayo. Ngam gaputa saan nga iso tinagatender iti meeting.
ni Marlon ti simukat. Ngam kaskas ti nga tuloy yun ti plano yun. Sumardeng katawan mo kiti bagbagam. Saan kayo nga ginlilibak pa ba? Kat uray anyat ar-aramidan nyo. Saan da kayo akayat dagiti tao? Aniya. Iti naiwayat analimot a survey. Iti sa nga gasot a nakasarita da. May salaang a porsyento tinagko na nga ibutos da kayo. Papa, please. Saan ko akayat mapukaw kayo? Isardeng yu kuman ti mading ar-aramidan nyo. Ulitag. Saan nyo kuman nga orayan mapukawak nga anak yo? Sige, bye. Oh, anak ti demonyo. Mismo nga anak ko. Ako saranak. Anak ti demonyo kayo. Ayan ni Max. Taisot pagipapasak, Jigo. Saan ko nga mo? Sapay la ko ba? Tasan nga kutak ti awanan bain idyay anak ti Yuda. Day tangarot, boss. Uluyan nyo na yata. Surutin nyo yung ospital anak kay tarayan na. Boss, sigurado. Bantay sarado na yan. Ipamuspusan nyo, Jigo. Ang mga numalipit, kat ibaga na ani Max tinangtangdan kong guwara. Dakas ang magta. Dahitan, di barikot, boss. Sabit kayo agad ni. Hayapam ni Max na kasarina ka. Dakal ang parikot na ito eh. Nay maglaangan. Tanagusar ka iti bulletproof vest. Talaga addakas da, honey. Inawagat ni Daddy. Amo na nga isot at tapak. Kasi tinakunak. Ayat kan kapyalat takuman ti agari. Iwaksi tigura. Saan kung amo? Tanagbalin akas tiyan ni Daddy. Ngam, agpatinggatay lang iti atap. Tawan mo't pamanagnak tayo. Ngam, tinapatay dagiti pulis. Saan nga ta may saka dagiti tao ni Daddy? Awan pa'y final a resulta. Ti investigasyon dagiti pulis. Kasaritak tumanin ni Daddy. Tumulong ang agkalap iti informasyon. Angam, kita, tama nga noong tanak ni Dadim. Kat di nakantun bulusan arumar. Saan na nga aramidan dayta? Tapumanawak iti balay. Anya? Ang talawag. Sa dino ko matipapanam. Makamuditan. Imbalaag kumutkan ko na. Ano di sumardan? Mapukawak nga anak na. Talaga ka di akayat na kami nga ibusan doon, Magno. Anya ka di mananti sa sawam, dunya karidad. Saan ta kuman nga aglindo ko doon, Magno? Saan ka kadipay anak nak iti pan nakapukawan ti asawak? Kaya't na kami pay apukawan iti anak ko, ha? Anya? Ako saran na ka di dunya karidad. Awaan ti sa balya maatap no saan nasika. Ngam nagkasat ka. Tawan pa'y ebidensya mi, asika. Tano adda. Mabalod ka. Anya? Siyag mabalod. Di na kabalan dunya karidad. Kasta ti kunam. Ngam ore agin ni musta iti sanikwa. Anya? Nagkarid kang di nakabalan. Abok! Gaputadakas ka. Ngam ibagakan ka dun, Magno. Uray ibusam ti kwartam. Saan nakaabakan ta da kanyak ti puso dagiti tao? Anya? Saan mo abagatang tiriknakan panunot dagiti tao? Saan da kaya ti may sa kriminal? Ayop ka, karidad. Anya di pa managnak mo may siya ka kriminal? Saan ka nga aging dadalos taam mo? No kasano ti kinadakas mo tao? Illegal ti pagtataunan ti kinabaknang mo? Urayan na ti karma. Patyag, saan namat maturok ti Diyos? Dumdang to ti panakadusa day jay adon, Magno.
Akong bungkot kayo na. Anya ka din bagbaga ni Doña Caridad. Orayan niya ka no tararamida, Diego. Saan ko nga baken nga uray busig ti kwarta ka? Pangasmat nga ro ta. Kinora ginibus kami kano iti kinabagnag no aday bidensyan na asya. Aday tilikudan ti pan nakatambang ti asawa na. Malungsod na kano iti bagbaludan. Natatamat nga ro ta ti dila na boss. Well, Diego. Sigon iti nakalap ng informasyon. Naka-bonnet proof best ka no gayam ni Marlon, boss. Iso nga dinan iti pan nakabaltog na. Ti kumaulo na ti pinunteriya ti chef shooter agan man. Kuma, boss. Tipid doon. At nakakita kan kwa na ititok-tok ti may sa abalay. Sinalbagigay. Sayang bayti na ipaaunan kin kwa na kwarta. Gasanon ti balasyo kan kwa na, boss. Saan ang nagbaligi ka nagrisgo akpay? Awanan ti mauray na kanyak. Sa kasi, boss. Naimbag kumano na patay na ti target na. Nga oray sana ni Doña Caridad. Ang mga nunayunak pa'y kumatitang na. Dirigat na, boss. No saan nyo nga ito ti balance? Kat ibaga na ani Max. At tao tayo tinang-tang-tangkin ko na delikado, boss. Andiya. Sana napagpudno dagiti pulis, mama. Patsya kagpod ng tumatlaan na jay. Basa po lang tinaingat na nakabantay na iti ospital. Mama, Dakal ti hatap ko na at tao ti tulbot. Ti pa nakasulbar, ti pa nakaambos na papam. kastamat kit diti patyak, mama. Wala. Aginana kayon. Eleksyon inton bigatan. Wani ako. Masapa tama pa nagbotos. Wan, mama. Aldaw ti pa nakahusga ni Don Magno. Madadamag ko ang kinmatang iti botos. Uray dagiti kabitan ti barangay a supporters ni Papam. Inikan na kano ida iti dakkel agatad. Kat numaabak. Ad-ad damanan nga agpungtot ni Don Magno, mama. Anya ti mabalin na no sana kayat dagiti tao. Wan, inaawat da ti kwartana. Namnamaan na nga ta nga iso ti butusan da. Tiyam muna, magatang agraman prinsipyo ti amin na tao. Ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. Husto ka, iho. Katay ta, ti dakkel abidot na. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Ilocos Love Stories. Dakkel ti atap ko ada ya tao ti tulbag, ti pan nakasulbar, ti pan nakaambos da papam. Kastamat kit diti patyak, mama. Mala, aginana kayon. Eleksyon inton bigatan. Wani ho. Masapa tama pa nagputos. Wan, mama. Aldaw ti pan nakausga ni Don Magno. Madadamag ko ang nagkatang iti butos. Uray dagiti kapitan ti barangay a supporter da iti papam. Inikan na iti dakkel agatan. Kat numaabak. Ad-ad damanan nga agpungtot ni Don Magno. Anya ti mabalin na no saan nakayat dagiti tao. Inaawat da ti kwarta. Ngam saan nanamnamaan nga iso ti botos da. Tiyam muna, magatang agraman prinsipyo ti amin na tao. Ti amin abanag dito'y rabaw ti daga, mama. Gusto ka dita. Kat day ta ti dakkel abidtot na. Lusan man ang madusa dito'y rabaw ti daga. Patyak ati apo ti manghusga kenkwana. Mangnamnama akmat kitiya kasta iho. Ngam kanod to. Ito nakaaramid pa iti dakdakas wano sa bali man na kinadamsak. Nagroon na kadata. Mama, Nung mabali na may paayan ko mamot iti hostisya tinapasama kiti day di papam. Kastamat din dagiti kakadwa na inairamraman iti kinarangkas day tiya kriminal. Nagsaya at kuman. mama, patyak nga da pa nagpunghat ti amin na kinadakas. Gusto ka dita.
Nagtignay ka din, dagiti ka kadwa, Max. Napanan ta, Diego, boss. Butusan numigat. Nasapol, ti operation karadap. Wan nga rod, boss. Kitag man, ti panangkarkarit kanyak ni Karidad. Boss, Awang ka no ti panangabak ko kingwana. Baba na di kwarta. Patyag nga do ti agbaliktad din ton bigat. pudno dayta, boss. Agasem dayta. 1,000 pesos tunggal butante iti may sa pamilya. Gusto ka? No limada, 5,000. Sus! Dakkel agatad, boss. Isungawan, papanamnan no saan, abumaliktad da. Kat siya, tibutusan damas. Lakit di, boss. Well, gayam, kumusta ti patrab-trabaho ka na kayo a hard killer? Uray ladwa ti pulis abantay iti ruwar ti kwarto ni Binong, boss. Sabali pa'y gayam iti unag. Kat? Awan di basta makastrek. Pakitaan dati ID ti sumret, boss. Sinalbag. Uray agpamarang kami a doktor. Awan met ID mi kas doktor. Eleksyon na bigatin. Kan rabiin dati. Nakariing kayo pa. Saan nagkaroon na makaturog? Ururaya, Damax, ganda Diego. Anya manan ti pinaarami jo kadakwada akalukwan. Na, yaman ti sasawam. Amok dadi. Kabisado kayo? Aniya. Adda pamanagnag. Anagbot bayin kayo. Ha? Kaya't yu kadi amang ipakita ak iti ladawan dagiti tao yu. Kan ladawan dagiti tao anang yawatan da iti kwarta. Aniya. Urahin yu kiti direklamo da may papan iti dayta. Aramid lang dagiti kalaban dayta. Nanangdan da iti tao ngagsaksi kang baydi. Uray da Max. Tinangdanan ti kalaban nyo. Sinalbag. Agpanunot kayo kumamat, papa. Oh, saan na mabali na maaba ka, Stella? Madanagan kayo amaaba kayo. Tamatayan ti illegal a negosyo yu kasta kadi. Aniya. Idi pailada kayo ti mayor ti ili tayo. Naidarum kayo idin iti graft and corruption. Ngam nalusutan nyo. Ta saan kung amo no anya tinapasamak iti investigasyon. Ta naisardang kan awan panag na. Ngam mangrugin amalo ka isan ti idul-duli nyo at takas papa. Stella. Katkas itinakunak kada kayo itinaminsan. Isardang nyo kumanti dakas nga aramid yo. Sakbay ama itapwak kayo amamin pinsan iti gayong-gayong ti kinadagas. Kat di kay ton makaalot-ot pay. Naimbag man. Tasa nakakabila ni dadim no pagsawam ti kasta. Never pa yung kinabilnak ni Daddy. Saan ko pa yan napuutan? Nasayat nga rod no kasta. Aging ka amaalak pa lang iti diplomasya. Aramidag Marlon. Ngam na masapol akil kagagmatan ni Daddy. Aramidag. Kas kumaitian niya. Ibagag magtalawak. Huwag na agpakamataya. Anya? No dilat tagsardang. Ibagak asyak amis mo ti mangi bulgar iti madi nga aramid na. Maaramid mo kan kuana dayta? Saan ko akayat amapukaw ni Daddy Marlon? Uray kasanot kinadakas na. Isuntong pailaan ti amak. Pudnumot kit di Stella. Kat numabalin. Kayat ko pa'y amakita kasi babalot. Ngam ti mapukaw ajak ton makita pa'y. Kayat ko asawan. Saan ko akayat amatay ni Daddy? Pudno anarigat. Nasakit tinakam. Lumapukaw mo ti uray asino ka dagiti naganakan ka. Nang runa no. Pakatayan nakat aramid ti tao. Marlon, honey. Kan nasaksakit manan. No saan ang maipayan iti hustisya. Marlon.
Pasiwawaya latta ti sospek. Adi madusdusa. Sorry honey. Naibkas ko lang ti sakit tinakam ko. O sige. Hastapay. Bye. Amok ka na sa ertirik na ni Stella. Tati amana ti kang runaan a sospek. Iti pan nakapapatay day di pa. Nasaira kadagiti imbaga niya Marlon. Ngumawat akmat kiti. Pudno, ana sakit tinapasamak iti day di mayor in mundong amana. Sapay lang uma. Tama ka amiris no bilang tamaabak. Amang anod adang agsakit tinakang na. Kad pagpupututan na dagiti inik ka na iti kwarta. Nangruna ka dagiti barangay chairman. Saan na basta agtungpal dagiti tao? Uwan. Awatin dati kwarta nga dagiti. Sandan po matling na ibutos talaga at ito. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko ngay palubos ama abakak. Nagdagkal tinairwar ko kwarta. Masapol ang mga abakak kat mabawik ti kastos ko. Uray anya awagas. Boss, Uminom ka, Max. Ayabam ni Diego. aginom da iji baba, Boss Magno. Anya ti panagreklam, Max. Mangabak tayo nga ta. No ibasar ko kadagiti sayang guseng, boss. Alanganin na. Anyat kinunam? Ko ngamin, boss. Ibagbagak lang ti podno para makita matkat di at inawat damat dagiti inwaras miya kwarta. Nasken na mga baka. Nagdakkel tikas dos ko, Max. Podno da ita, boss. Ngam da kayo ti mga bak na lakalaang mapasubliyo. Iso nga ro, danasken na mga baka. Nasken na may pamuspusan. Iti oras ti panagbibilang. Anya ti kayo asawon, boss. Masapol na mapokus-pokus ni Resolda. Anya. Numarik nayo amat atiwak. Mangriribok kayo. Katagawin nyo dagiti baluta. Anya, boss. Nalawag tinangag mo, Max. Daklagulo, boss. Nagado a pulis kan adda soldado. Anya. Kasanun no adda matiliw kat agkanta. Nagdagas di mapasamak, boss. Sinalbag. Gasim man ngagpay so ti gundaway. Nagranata pa dito eskwela na pagbutusan doon niya karidad. Talaga na ilot ti lubong, Don Magno. Wen. Kailat ti lubong, dagiti managpas. Anya, siya ka diti magbagam doon niya karidad? Apay, mapasagidan ka kadi. Anak cheers. Natangsit ka doon niya karidad. Nasaya atak na uli makakatao, Don Magno. Ngam no ilupit-lupit dati kalintikan, kandayaw ko, Jack, itulok. Mama, mapantayon. Usto ng daddy. Da kayong tikit kitaan dagiti tao mo. Saan kabayan alpas doon niya karidad? Urayam ti sumarno apa nagsabat ti dalanta. Mama, di bang at tinutupan ni Don Magno. Nagburek ti darak iti pan nakakitak kan kwa na. Mama, Kasla dasara na iti pan nagkitak. Naibag to sinabi. aging kayo ti mabalin. Relax kayo lang, Mama. Panunutin nyo.
No ipalubos ti Apo, nagdakkal ti responsibilidad asang munyo, kas ina ti ili tayo. Ay, lading itak, iho. Talaga na pudot ti darak iti dadya adun magno. Palaban day diya tao, boss. Kasla tigre ti salbag. Ngam saan nagsigurado, Max? Saan ka may bayan almas? Nakita ti gumay gayab-gab amata na kada kayo, boss. Nagtidemonyo na yan doon yung karitad. Nagasatado tao ang makakita. Naglakakumanti pa ng palto ko kinkuan. Boss, Masurunak launay. Kunak no awanan parikot ko. Tanatayin ni Mundo Mondragon nga asawa na. Nadapay madlang gayam ti sinalbag. kinadapay ni Marlon nga anak na, boss. Ad-adamanan ni Tadyak kayat amay kamang iti pamilya, Max. Malapdan yung nga ni Madam Estela, boss. Sakpay lang ti ama. Kayat man wenno saan ni Stella. Lapdak ti relasyon na. Boss, Ulitan. Saan ko akayat na may kamang iti pamilya ti kaboson ko? amangan may sudan to ti mamagkapya kada kayo, iti pamilya Mondragon, boss. Dinto pulos mapasamak dayta, Max. Itagbat mo iti bato, ti kulak. Siya akong tagki daw iti dispensara, honey. Sika kumamot ti mga awat kan mama. Amo man ang sakit laon ay tinakam na, iti naramid ta kan papak. Awan parikot kanyak. Maawatak. No panunutan. Balay ni papam ti nakabasol. Ngam adapay lagkanas na ngagpungtot kan... Ay, saan ta na pagsaritaan da ita? Marlon, Pampanunutak laan. No anya ti implikasyon da ito ay bumarbara arere ti pamilyata. ha? Kasla makitkita kon. Aramidan lagi ti amin ni Don Magno. Ti pamuspusan tapno agsinata. Mabalin ang mapagsina na ta. Ngam saan ti puso ta, Marlon. Estela, Naibagakon kan kwan. Oras a pinagsina na ta. Kayat ko pa yan ti matay. Boss, nangrugin ti parang bilang iti botos. At damano na nabasa na butos iti presinto ngayan mo, Max. Adan 20, boss. Kasta nga di. Wan, boss. Kadmano ti butos ko, iti nabasa na 20 ako nam. At, kwa, boss. Angam zero kayo pala yun. Anya? Dahil natipod na, boss. Angam damaga kada Diego nga dahil sa balya presinto. Saan nga mabalanday ta, Max? Mabit lang, boss. Umakarakiti sa balya presinto. Bye. Anya ita, daddy? Naghatang niyo ka di, ti botos, dagiti umili? Stella, nabayag ka din iti likodak. Wan, daddy. Nangagko ti saritaan niyo ken Max. Ita, nakatulong ka di, ti panang papatayo ken Mayor Edmundo Mondragon? Ano niya? Siya titudwa man ang patay. Abay siya tinangambos kan kuana. Puno asaan kada kayo? Ngam tao yu dagiti nang sanab iti konvoy na. Ano niya? Kalpasan na. Kayat nyo man apatayin da Doña Caridad kan Marlon? Saan mo nga mo ti sasawa, Miss Stella? Panawan nak ditoy. Ulitat tinasaok manin idikada kayo. No saan kayo asumarding? No saan dak adenggan nga anak yo? Nasaysaya at siguro na pumanawaklangan dito'y balay. Ano niya? Itikas na. Maaramid yo amin akay kayat yo. Kan awanan magpibiyang kada kayo. Tasadino kumati pa panama, Ber. Oray sa dino ditan.
Tama ba inak pa yan kadagiti amok. Kapu iti pan nakaatap yung ang mastermind. Iti pan nakasanab ti convoy day di Mayor Edmundo. At daga di panggap mo makitipunan kini Marlon. Isugat di ti pagkamangam. No kasapulan. Apay kit din na saan? Sana mabalin. Pakasagnan ti pusok day ito'y papa. Saan nyo kuman abiyangan? Kan may sa. Adda akon iti husto nga edad. Anya ti kayat mo asawan? Kat day ito'y ti ma. Oras ani Marlon ti mapukaw iti biyag. Mapkawan kayo mat iti anak. Stella! Agsubli ka! Stella! Wah! Saanan anang italtalak? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Iho? Imawag dagiti watchers tayo. Oh, 10-1 ti ratio, ti boto siyo kan Don Magno. nasaan na kaskas daw day tayo. Nagdakkal amulit itinagan na, tinaramid na iti daydi papa, mama. Pudot ay ta, kat hindi nagsarita iti radyo, ay baga nakit din. Ngayon sakripisyo tayo ti biyag ni papam, tapno maala tayo lang si simpatya, nagiti tao. Desperado nga minan, mama. Katamok, nalaos lakid iti pungtot na itan. Kalpasan anang warta, naabak matlaan. Wise itahan dagiti butante, mama. Pudno nga awatan dati maitad kadakwada kwarta. Ngamtimot lang kay kayat da, ti ibutos da. Estelle. Hello, honey. Congratulations ken Mayor Kalidad, honey. Naiproklaman anang abag. Agyaman nak. Aw-awagang, busy ti cellphone na. Agsasarano nga min dagiti awag kan kwa na. Amang kabkablaw iti panangabak na. Idanon mo tulaangan di kablaaw ko. Wan, makadanon. Umasyarak tumatlaan nita. O sige. Kumusta mat ni papam? Dayay, agpungpungtot. Agiinomdan kadagiti tao na. Kasta ka di? May sa pagpupungtutan na kati. Inalilaw ka no dagiti tinalag na tao. Kan inikkan na iti kwarta. Masirib nga minan ita dagiti butante. Pudno dayta. Sapay la ko ma, ta makamirisan. Adi magatang tipirak, ti amin abanag dito rabaw ti daga. Saan ko lang amo? Masya na kan papa. Ani? Anya ti panagan ti biyag na. No saan nga agsardeng iti bandi nga aramidan na. Sa dino ti pagtungpalan ti kararwana. Dahita ti saan tayo nga mo? Sige, idanon mo tulangan ti kabla ako kan Mayora. Bye! Bye! Ay, no saan nga agbalbaliw ni Don Magno? Impyerno ti papanan ti kararuana. Nya ti plano yu ita, Boss Magno. Kayat ko pagikaruan dagiti ng loko kanyak a kapitan. Anya? Dukutan nyo dakiti walang tibangkay na. Sus, di pa ikat maibusan ti kapitan dito ili tayo, boss. Anya? Kaya sigurado ada kayo tatapin da. Ana sakit tinakam yun. Tasaan da kayo sinuportaran. Awan bibiyang ko nung maibos na amin. Delikado. Napraningan ni Don Mag. Noan niya tibilin ko. Isot aramidin nyo, Max. Uwan, boss. Kaya't kung may panagnag kadakwada, nasa nasyak tiluklukon na. Boss. Magsampel kayo iti maysa. Nang runa ka nagiti supporter ni Doña Caridad nga ikan tayo iti nakalagatad ngam sanda ang nagtungpal. Kumusta ni Papam kalpasan na naabak iti eleksyon, friend? Nasakit tinakam na.
Kan nalaos ti pungtot na. Anya? Kan kangunaan, ti panagbaliktad na kita muna amang susunta kan kuana. Kalpasan ti panangtad na kano itidakkel agatat katakwana. No kasta. Punta ti rimor nga isyo ang naggatang iti botos. Ano? Ay, anya mata ni Don Magno. Ti pan nakasanab day di Mayor Edmundo. Tinangaron itigura dagiti umili kan kuana. No pa'y, saan ana panagnakan na iso ti mastermind? Iso ti atapan da. Pudno day ta. Adamay sa nga isyo. Ano sa dino kat mabaling kano ati busy Mayor ti akin nagam iti amin. Tapno mapukaw ni Mayor Edmundo. Kat automatic asumukat a Mayor. Maaramin na nga tamad day ta, idin to tagkadwada. Tumartaray mo't abi si Mayor. Sumad. Kan nangapak manan. Naguyod ni Doña Caridad. Nagasat pa ilang ni Don Magno. Wano ni Papam. Ta saan anang ipila da Doña Caridad iti kaso kontra kan kuana. Tano, kasta tinapasamak, na iwait lakit di tinairot ng investigasyon, itinapasama at krimen. Awatin niyo kumatinabara kablao ko, Mayora. Oh, agyama da, Kristela, iha. Amo, nga uray idi pailaan maipadamag ada kayo timang sukat iti kandidatura ni Mayor. Amo klata na mga abak kayo. Nga uray day di Mayor. Saan pailaan nga abakan ni Papa? Adada anay mamag ni Don Magno, itinapasamak kini Edmundo. Pudno day ta. Banag adi na panunot ni Daddy. Tasyak nga anak na. Patyag launay nga iso ti mastermind. Nagtungtung palaang dagiti tao na. Inton makatugawak kas Mayor hati ili tayo. Paituloy ko ti investigasyon, itinapasama ka pa nakasanab ti konvoy, dahi di Edmundo. Masapo la may paayan ida iti hustisya. Nang runa dagiti kakadwa ng inosente. Saan kayo alapdan, Mayora? Sapay la kuma tamawatan nak. Kay kayat ko pa'y amakita ang nakabalod ni Daddy. Ngam ti makitak abangkay. Anak ti demonyo. Nasakit yulo ka. Napalalwak ti minumidirabi. Tinagsasaritaan may idirabi ka na Max. Masapol na may batong pala. Kaya't kung ay kandisampel dagiti ng ulig kanyak. Namnamaak lakit din na suportaran dakon. Na nagdagal tintad ko kanakwada. Nga man-manumat ti butos ko iti barangay na. Nagdagal na panang loko. At saan ko amaklon? Tinaglaka pa ng loko na kanyak. Sa nagbali, kadagiti balwarte ni Caridad apakabakak. Ngam kadagiti barangay, anang ibalingak itinagdakkalagatan di kwarta. Kaskas di, kadagitin sa langwat sers ko tinagbutos kanyak. Saan na mabalin? Masapol na makabalo sa akin. Ipakita ti bilag ko. Da kasi nadama, Kristela. Ah, ay sus, makakigkigtun ka man. Adda ka na ng dukot iti kapitan ti barangay San Pablo. Anya, Armado ka no dagi jay. Nakaabungot da, iso nga awan nakabigbig katakwada. kahit anya tinapasama kan iti kapitan. Itailangan daw. Nakita na ka no lang ti bangkay na anaiwalang. Anatatag, iti sugat ti bakina. Maatap agapuan ang tinabilag na armas. Diyos ko. Ay, atapan ka no dagiti kakabagyan na mainay iti napalabas nga eleksyon. Anya, Ngamin, ada ka nung impod no na kadagiti kabalay na. Nga ada nang tad kan kwa na iti dakilagatan. Saan ang nakapagkadkad? Tapi nang taan da ka no. Ano di naawatan? Dakas ti mapasamak kan kwa na. anya, Inawat na katinwaras na kano kadagiti kalugaran na dadya kwarta. Imbaga na kano nga oray inawat na ti kwarta.
Tilat da kayat da, ti botos da. Ay, so na abak mo't lang, ti kandidato nagapuan ti kwarta. Oray saan man nga ibaga? Amuklatan mo sino? Ay, apay nga min akas jay ni Don Magno. Saan ko nga mo, friend? Alak, padasang nakasarita man ni Papam. Barang maka-amiris mo't lang, babaan kan ka. Uwan, padasik manan akasarita. Ay, ngamin. No maipulkar tinaramid na. Amangan na makulong. Amom, friend. Kayat ko pa'y amabalot. Ngam ti mapukaw ko itag na nayon. Oh, anya Max. Anya't madamag iti pinaaramid ko kada kayo. Dayjay, boss. Nasarakan dan tibang kay dayjay, kapitan. Awan nga rudan ti barikot. Adda, boss. Nagpatulong na iti kabarabarawa, mayor. Anya? Napandan nagipila iti reklamo da iti pulisya. Kaya't mo asawan, Max? Kalabanan dak na iya pamilya. Siguro, boss. Babae iti tulong ni Doña Caridad a kabarbaro a mayor iti ili tayo. Anya? Ket adda kano ebidensya da iti vote buying nga inwayat tayo. Sinalbag. Napakaklangarudan? Ado pa'y lati barikot. Boss, saan amaliklikan? Kung nakadukutin yung amin dagiti ng loko kanya. Inawat dati kwarta ng dandaniak na itlog iti botos kadagiti barangay na. Talaga natadahal tinagan nyo iti pan nakapapatay da di Mayor Edmundo, boss. Urayan niya pa iti bagbaga tayo. Nalpasan. Lukas ta nga rod. Sangwan nyo ti Mayuli adarom kada kayo, boss. Anya? Masapol asang na, dagita adarom na hani. Sige. Basta ada ebidensyada amang suporta iti reklamo. Awan mabali ni Daddy. Saan amang sanong kadagita kaso. Uray kat, ipampanakal na tikinapaknang na. Ngamsaan nga iti amin agundaway. At kabalan ti pirak akaloban ti kinapudno. Nang runa, nudakas nga aramid hani. Awanan mo pang sarang ko kadagiti makamam mo kanya. Mabainak launa yan. Kasi ita, isumanin ti taltalantanan dagiti announcer ti radyo, ti vote buying iti napalabas nga eleksyon. Dan tinadukot, napapatay a barangay captain, at igapunak at mainaig iti vote buying. Dayta ti parikot. Saan kon nga amunay niya ti aramidak? Tapno isardangan ni Daddy dagiti illegal nga aramid na. And saan ko mga agsakit tinakam mo? Iti dayto ibagakani. Anya dayta? Paituloy ni mama ti investigasyon iti napasamak a panagsanab. Masapol kano ang maimbestigaran dagiti makuna. Akang runaan a maatap iti napasamak. Takarbengan dagiti biktima a maipaayan iti justisya. Sino nga tada ito eh? Limit kaya maturli kay gani. Hello, attorney. Anya ka diti? Naamuami di pa da mga abogado nga danayuli at darum kontra kaniyak. Anya? May panggap iti pan nakatambang ti konvoy day di Mayor Edmundo. Kan ti pan nakadukot, kan pan nakapapatay ti may sa kapitan kunam. Anak ni. Anya? Doon niya Caridad di nagpatulungan dagiti nagreklamo ken kabagyan ti kapitan. Kasta ka ni. Sige. Agita ta nga roda, attorney, na pagsaritaan ta daytoy. Sige. Agya mo na kit impormasyon. Bye.
Anya itanday toya dimteng kanya kapanikot. Kunak no awanan itinatay ni Edmundo. Ngem makal ti parikot ko. Boss! Oh, anya na ito, Max. Takas ka lang malaglagawan. Boss! Agda polis itirwar. Ah, anya? Ita tinamuak, mama. No kasta, agtulid batlagan tipilid, Marlon. Anya nga tati reaksyon ita ni Don Magno. Sigurado nga agpiansa. Ngem, numayuli ti darom tayo. Numakita ti piskalya nga the probable cause ti reklamo. Sigurado, nga awanan piyansana. Ta multiple murder siguro. Ta manudaan na tayo itinasao a panagsanab. Maka Monte Corte, kanti abogado ti pamilya tayo. Panagkunak, mama. Saanan ang makalusot pa ni Don Magno? Nung mapanagdakan to, nagbasol kapilitan, nga kikaro. Oh, anya? Sigurado nga aramidan amin ni Don Magno. Tapno agsina kami kan Stella, mama. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.